Evo, dragi moji, danas jedna lepa i zdrava supica. Vegan je skroz, znači posna ili kako bi već drugačije rekla, a vi u daljem videu vidite kako sam ja nju napravila. Dobar dan, dragi moji. Evo, danas jedna brza supica i jako zdrava. Znači, karfil sa kokosovim mlekom. Znači, idemo i sa kurkumom. Kurkuma je isto jako važna, znači u ishrani da bi se brže ozdravilo. Znači, što više kurkume, što više limuna, što više sode bikarbonata. Ne moram stalno da vam pričam u svakom jednom videu šta je zdravo i šta od čega može čovjek da ozdravi ako je bolestan. Znači, idemo na pripremu. Za pripremu nam treba, znači, mislim za ovu supu nam treba karfiol, kao što vidite, 2 krompira. Ja krompir stavljam da bi supa bila lepša i ukusnija, inače možete bez krompira. 2 luka, znači što više luka to bolje. Potrebno je 2 bela luka, znači ja uvijek nešto zdravo, znači beli luk, kokosovo mlijeko, možete iz one, kako se zove, iz tetrapaka ili ovako, znači iz tetrapaka su još zdravije nego ovo, ali eto nisam sad bila našla, u toj prodavnici gdje sam bila pa sam uzela to. I kokosovo ulje. Umjesto putera, znači danas idemo kokosovo ulje. Sad idemo ovo sve da očistim, pripremim i onda ću vam reći kako ide dalje. Evo kao prvo, znači stavljamo kokosovo ulje. Ako nemate kokosovog ulja, možete i onaj buter što ja koristim, znači onaj vegan skroz. Znači što ja koristim u dosta supa, što ne volim ovo ulje. Znači, rekla sam već, toliko je zdravo, ali ovo kad ovako ja moram da skidam. Ali ajde, dobro. Tako, znači stavimo kokosovo ulje. Tu dodajemo, znači, luk iseckan, znači bilo kako ga iseckajte, pošto će se ova supa pirirati, znači onako s onim mikserom, ili već šta imate kući, možete vi s onim za pire ili nešto već. Znači, luk sam isekla onako bez veze, na neke sitnije delove, a ovo je isto beli luk, znači to najprije pržimo. Jedno i drugo, znači stavljamo da se prži i dok se to prži, opet ćemo da pripremimo. Malo krompira. Evo dobro, znači ovo se sad prži nekoliko onako od 2 do 3 minuta, mislim ne treba da vam sad dužim video o tome, znači znate dok se malo ne omekša. Krompir na kockice, malo samo pržimo tu, samo tek malo. I onda dodajemo, znači, ovdje jednu kašikicu kurkume. Znači, jedna kašikica kurkume umjesto paprike. Da je neko naučio da zapržava sa paprikom, ja zapržavam sa kurkumom ovog puta. Što sam ovdje prostila. Što se shvatamo. Eto. I odmah dodajemo na to vodu. Dodajemo vodu i tu dodajemo, znači, 3 kockice od ove povrtne, kako da kažem, supe, kao stavljamo unutra. Znači ja sam naučila tako 3 komada, zato što mi je to najbolja mera, a vi ako hoćete možda stavite samo jedno, možete staviti 2, znači vaša volja. Meni je 3 nekako najbolje, zato što mi treba onda manje soli i svega. Evo ovako. Znači 3 toga i stavit ćemo samo malo, znači samo malo soli. Sipat ćemo još malo vode. Još malo vode. I ostavit ćemo ovo da se kuva. Znači poklopit ćemo i ostavit ćemo nekih 10 minuta da se kuva. Eto. I onda kad se ovo malo prokuva, onda nam se posle opet javi. Važi. Sad da vidimo, znači kuvalo se nekih 10 minuta. I sad tu dodajemo, evo vidite, karfil sam skroz onako na one male cvjetiće sam napravila sve. Evo kao što vidite.
I sad to ubacujemo unutra sve. Tako. Promešamo malo. I opet ostavimo nekih, ajde recimo isto oko 10 minuta. Znači da se krčka sa ovim zajedno. I evo nas, znači nakon nekih 10 do 15 minuta. Samo da vidimo da li je sve gotovo. Znači krompir gotov, ove isto gotovo. Sad šta radimo? Znači sad ću najprije da uradim ovako. Par ovih cvjetića, znači ovako par komadića. Ovo ne morate da radite, ali samo ako želite. Znači ovako, izvadit ću jedan tanjir. Evo ovako. Izvadit ću znači jedan tanjir ovdje. Ne treba puno, je ovako samo par komadića, znači. I ostavit ću znači za poslije, a ovo drugo, ovo što mi ovdje ostaje, znači dodajemo odmah sada. Dodajemo odmah sada, znači kokosovo mlijeko. Kao što vidite, znači kokosovo mlijeko, sami znate da je uvijek ovako u ovom nekom stanju. Znači tu ćemo odmah da dodamo. Evo ovako. Dodat ću cijelo ovo zato što mi obožavamo kokosovo mlijeko, kokosovo ulje, znači to je naše baš ono. I ova supa kao što vidite bit će potpuno vegan, znači nema ništa u njoj nego samo vegan. Sad, znači to stavimo, samo prokuva još eto tako malo i idemo da je miksamo, znači sa mikserom, štabnim mikserom, i poslije opet da vidimo šta ćemo. Ovo sad znači samo prokuva. Samo da prokuva, znači ne treba ništa drugo, nego samo da prokuva i to je to. Znači idemo, miksamo. Evo kao što vidite, znači supu sam izmiksala. Sad ovdje ću da dodam samo malo, izrendam ovog muskatnog oraščića. Znači muskatni oraščić koji ja radim kao i uvek na rende. Znači na rende i unutra onako malo stavim. Supa je sad već gotova, može da se isključi, znači ne treba više da vri. Dodamo znači to, jer to daje baš lijep ukus ovom karfiolu. Tako. Znači kao što znate ja uvijek ovako uzimam ovaj što je gotovo onako, zato što je mnogo ukusniji. Sad, ovo znači promješamo, ja sam stavila baš malo više supe, ali hoću da imam za 2 dana, samo da znate, znači da sutra ništa nekom supicu. I znači sad ovo što sam izvadila samo vratim unutra, a to je čisto tako da bi bili interesantni onako kad stavimo u tanjir, jednostavno da imamo, mislim to je moje već, ne morate vi to da radite. Dodat ću isto još ovdje malo ovoga što sam rekla da imam zamrznuto, znači sve trave imaju unutra, krojter, piše 8, znači 8 krojtera, znači 8 trava ima unutra, to ne znam da li ima dole kod nas, ali nebitno, ako imate sveže možete vi da stavite sveže. Evo samo tako ću malo da stavim unutra, čisto da, eto. Tako. Sad da probamo supicu, da vidimo kakav je ukus. Obožavam kokosovo mlijeko, znači ekstra je super. Kurkuma, znači sve unutra, sve ono što ja volim, stvarno je. Samo malo mogu još da dodam bibera. Evo, dodat ću malo bibera još ovdje, znači biber, to nisam još dodala. I sad možete vi da stavite ovdje još ako želite nešto ljuto i ne znam nija, kako god vi želite. Znači supa je boli glava. Eto, dragi moji, još jedan recept od mene. Vidimo se znači u sljedećem videu. Ljubim vas puno i pozdravljam. I šta da vam kažem, znači ponosna sam na vas, samo da znate, zato što dolazite sve više i više kod mene. Ljubim vas puno i pozdravljam. Ćao!